Kako je nastao film The Square 2? Dean i Dan Caton, kanadski blizanci od malih nogu, bili su strastveni prema modi. Studirali su na Parsons School of Design u New Yorku, ali su otišli nakon jednog semestra kako bi slijedili svoje snove. Prvotno su radili kao dizajneri za kanadski brand Ports International, stječući vrijedno iskustvo u industriji. Godine 1991. preselili su se u Milano, Italija, gdje su radili za velike modne kuće poput Versacea i Diesela. Njihov proboj došao je 1994. godine kada su lansirali svoj brand, D-Squared 2, kombinirajući njihove inicijale i kvadratni simbol kako bi predstavljali njihovu bliskost. Brand je brzo privukao pažnju zbog svojih smijelih i oštrih dizajna koji kombiniraju kanadsku ikonografiju s talijanskim krojenjem. Njihova prva muška kolekcija 1995. bila je hit, a 2003. slijedila ženska linija, Katon bratova legendarne revije. Često s vodećim modelima i slavnim osobama, postale su legendarne podižući D2 na globalnu slavu. Danas je D2 sinonim za energičnu modu i inovativni stil, omiljen među slavnim osobama i ljubiteljima mode širom svijeta. Njihov put od skromnih početaka u Kanadi do modnih ikona u Milanu prikazuje njihovu neumornu potragu za kreativnošću i izvrsnošću. Pratite za više povijesti i inovacija.